Allah kali kepegah ngan kafe hana musyawarah. Bek kapegah kafe nyan god. Wahum hubura. Mereka itu pembohong. Malam barawatha dipegah digencet senjata. Baru si malam. Karena ikalan katerdesak. Urang Islam yang na di Palestina kagak bedah bibit. Anak-anak maya ngan pempe hidung kui mu perahang. Hai pikir apa? Iya nak katanya 17 tahun kaumu mantang hi pempe. Iya ni Palestina nyan be urang kaiman anak bate. Dat tutu bajarau nan anak bate bajarau ya pohom ni. Ya ju sedot mai. Mai mat butu anu mat jo anak bate. Ya anak Palestina. Anak awak ulin lain lah. Hana pikiran di dia. Karena ikalan kamu menan urang Islam kamu hibangket, pergi pegah le Israel. Damai. Ka pakat pegat perdamaian gencatan senjata. Ka getura tiap le urang Palestina, ka gemeratib lo, ka gemutalawut, ka gerayakan kemenangan le tiat ka gerempok tarik nafas. Tengah ge tarik nafas. Ibadah Yahudi dibom kelai. Kipan kamu musyawarah, pan iduk betul baji. Kafe menan mandu makai. Cikalan Amerika pajan na pernah dia kecam. Pemerintah Arab Saudi hingga ngan malamnya golai pegah abang. Dan na awak yang ipu hidroi. Menomede tapi yang ku bebut iji hanai pilih Palestina. Allah Ta'ala kepegah innal ladzina kafaru yunfiqu amwalahum yusaddu an sabilillah. Mereka melobi semua negara yang ada di dalam dunia, baik Islam ataupun kan, dia pelagut produk ji, dia blok produk ji, kepega, itanya sendiri terlibat, terkecoh, karena udah Islam kawai, kabangai gitu ya betan, tikulahan, najak tikulah, na itim tamat, na yang tamat, mukuman babathot, anak lah. Iu urang ja udaya hana kesimpulan, li urang ja tikula hana aturan. Nyuronya bekle tamu dawa 3 kali nyu eje. Wa tasimu bihablillahi jami'a, galam kekuatan. Urang kaya cok hak ro. Pe hak ro na peng cipedu. Le urang ja sikula na teknologi, bangkit. Cigrak kekuatan. Urang pesantren ketua hukum yang han salah dengan Allah, cimedu haram tu. Tak ciduk bek tam dawa wa tasimu bihablillahi jami'a, karena getanyo uri Islam tam dawa sabi kerodro sehingga wat ipoh syarat kamu kau rata sago. Ipoh uri Islam diungi ur le awak komunis hijina nyampi hana tau bede. Na urung bede sidro dua pura-pura gertak ge yem lo. Olehnya ipoh uri Islam di Rohingya nyampi hana tau bekau. Allah awak Rohingya nya na lewat ikeno waceh hirempok ke tarik nafas meriat. Nang ro lain ka hain terima. Memang urang Aceh dilepih beres, dilepih deuk kita perintah, masalah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna